Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Bos, dia kenapa di waktu ini Jais? Aja mau bawa ya tuh. Andai ke kapa dia jaga harga diriku sebagai bos nu sepak dua kok. Nau lima jalo ke rumah sakit. Mana boleh bos? Miset tuh ya. Liwat tahu ku jarang sentie. Baru lagi biasa tuh pisuna. Napi tepe lari na. Jadi dia tuh pura jetan na bos. Bah. Bayar biasa tuh ku lari lisu. Pasti mak jadi sulare lalu makku mani jair ka. Mati bos. Menras tuh guys. Siapa ko baga ke popau ko. Cala tala ikut ya. Apa bos deh mak. Pak gue. Tapi kalau pita aku ya. Tagar bos. Taruh na. Jreng. Nah, gumita HP baru. Magel lo mah. HP baru ya bos. HP baru. Berarti buka dos. Magina mau buka dos lagi kuku tuh banget. Oke bos deh. Aku HP baru tuh bos. Buka dos si polikormenuna. Pak baluk na. Wah, gaga buka dosa ga. Ya boleh ko pabere na iparikan lo tomatomi. Terlalu HP bekas bos. Main HP bekas. Aku kasih wasam. Tip Andri nurung. Andri ke bos nada sedih-sedih kan? Wah, taninya ya tuh wasengnya. Ya waseng. Ya hartos. Susuran ya lalu perkumpulan anak pepo nala to emo. Ay, emo aro bos. Pasti lo kang Pak Bite. Pak Bite agak sih. Pak Bite jingkir bos. Agak sih. Mah gini ka jingkir ya sembarat tuh ya hartos tuh lo nih jama tuh. Mana pa lo bes kamera. Jama sir untuk ya kekulalengnya bunase langsung manisikat. Bos deh. Ika barang. Magai. Kalau nolak kami itu anu. Siapa malah kecerigaan aku madu sih. Kurang kita lo kasih di sembilan profesi. Belum kau sembilan provinsi aga. Profesi dong. Ya ero magero. Kok pakai cerita nih. Cak nasi itu malah tuh ngetua. Mana kah? Dek gak penghasilan urun tuh. Aku dek nendring tahu itu aku. Atau apa iya, tidak dinusinggut tu lah. Kayak bisa ni minret tu anu. Profesi agak si pedok nu jawab aku ko Ela kau rasa sembe profesi kemencajian. Kabaluk tak cen. Pada tu mah tu. Pak tu tahu mana jawab. Dek, kan ya biasa mapai. Pak teler tahu ya dek. Nah. Jadi dia nanti teler. Makanya lo teler kah? Lo gitu. Lo ko? Iya. Lo ko cener petak ko Mungkin poso. Tailor ko tuh. Dan na tailor itu tuh lah. Malipuno ki. Itu na kata. Iyo. Baik nama ko kaya halala jam aku lah masuk. Ay, muka si Bombe. Mana kira kan? Tak tiba-tiba tinggi lah. Lu ke mana? Manginang ka? Tak wah, tiba-tiba tinggi. Acara angin roy. Engka ko pek ko Pamula kap biringire, palatay balang, sapa ko dek ko gaga. Berdem pamita ka? Nabuka ni ciciku. Ada wita ko. Sewato na siron to sebay ko. Ciao na punang ko ta paday ko. Magas ko. Barak mabos siko. Pas basi ko na tola. Pare cing carang. Di na mabalu tu apa mako ko he. Agak sih pai. Tuak cening. Si cene tapa aku. Agak. Kau sama pai oleh pai nai. Apa sih? Kadang kau tetapan we, mapai Tony, maka Citoni, maka Metoni.
Waduh, pai. Magai. Mewah ko Pak, dua mo. Dua ko. Aga. Ganyan. HP. Masuk ka pa HP. Ikaw, ito pa pesa-pesa na. HP na mak, bubulayin ka pa pesa-pesa na. Asik. Ay. Lagi ay. Igo, kasapa bosku. Yaro. Masalah na laleno ni. Mandos sa kalan. Ako gani pai. Bakwe. Pitaat ka, aga din rin mo alak ko. Apang kakakurin rin kekiri ko. Kita ko pilit kurmay. Oh, wah, tapi di ka pa pesa na. Masulin ka pa. Magelok kapak koki langgota lah seting. Kita ka kay nay. Boleh lihat, tidak boleh sentuh. Nggak lama sih. Pakun hilaw. Pakoy ko si Selek. Apa iya man sama saulang? Apa mana papesen na dito na ka na musik digar? Aku radio ko man sa langsung nukutse langsung ka lagu-lagu andalan aku lalu. Oh iya, oke. Halo. Iya. Oke. Aku ipan lu ya. Pasanya rok ya. Pecek ya napa makan aku? Musik. Oh, kerok. Yang penting Yakin. Selengah aku bos nah. Makan aku selennya bunasa sekeluarga. Oh iya. Oke. Oke. Cicapi. Yang penting Yakin. mantap. Kemarin si bosku TV Barcelona bunasa ya. Boniru. Musik. Oke, lo saya tanah setung. Tanra nama kurang kali-kali na. Oh iya, cowok nih. Pagelo tali pangiro ni cewek. Apa urun tuh ni cicina. Apa nareto kau ni nomor na. Asik. Hai, alamak deh cek dek mau ceme weni. Pasannya ya ceme kak, lenye nomor Siapa yang nomor baru? Halo, assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam dek. Saya Abu Nasr yang tampaknya tali baliwan. Oh, kita kak. Kenapa kak? Ini deh kan aku dapat nih cincin kawin tak. Masukku cincin apa patah. Serius kak? Bah, serius kak dek. Kalau kita tidak pernah kak bohong. Tapi kalau sama orang lain sosok kak. Astaga kita itu kak. Cara aku pengen ambil itu cincin kak. Begini saja dek. Kita kasih tahu malam mata, baru saya pergi bawakan ki. Oh iya pak, aku kirim lewat pesan midi. Iya dek, sembarang. Yang penting jangan ki lewat pos karena mata aja sih itu lagi ya. Oh iya pak kak, aku kirim ki Dik. Baru kalau anu kesini Miki, aku tunggu ki. Iya Iya dek. sudah pak kak Dik. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mandriko cening. Untuk matikan.
Masih sana enak ko diurun HP ku. Sama naboncor o siluku mak. Kung di ka matagay, HP ta, boss. Ya miro din re tu na ilo pitako na pasu na paparikanto pay mo. Para sa ba ito kanton, boss? Pwede na pura paresa. Oh. Gagasok po na. Ay, barat tuyul mali ito, boss. Wah, tuyul aga ha. Sama na hang ka tuyul macam mga pesuli. Ye? Iga na miss tingin, boss. Sempat tuyul kekini yang ngau. Iko tuyul kekinian na. Iko si boss. Iko asam barumpaw. Bos, Ha. ang kalingan ni Gar. Busi-busi na bunasa. Uy yung. Ito lang putar na kajoget ito, boss. Iyo cocok. Langsung ni, boss. Jado. Harus kita atur strategi ay. Naku macawe langsung ngiripu, langsung tikeng. Padahal ni, Iyo, pada ni. TV ni kau pakai, bos. Oh, ja ya. Malupo pa. Ya, Pantai. oh, tete ulu na, bos. Pauru yang ni. Sana mo na ko. Di matu, na wari ko ampung makuko eh. Oke, Loki. Ya, bos. Kasi. Penya bunas, kape ya, bos. Main kata nyali namin tulima dante radio ampa ko eh. Buka cede, bos, ritai. Tada! Oh, gini ta bos. Magini ko pakai radio na bunasok ko. Oh, baku bos tertan eh. Pas ko lolok kalian remai. Runtuh ke HP, tapi masuk lah liga pepesen ha. Karena ungu. Oh. Bos, barang HP tak dia roller sentuh eh. Wiyo, ala DC-nya Artus marun tuh. Artus. Jadi TGPR apa? Apa keceritaan na bos eh. Pas ko lolok kamay denre. Si runtuh kay bunasa. Apa? Nair na kasi sirle. Ali na mali HP. Ya na ring salon na. Magini ta bos. Pak dong tu. Artus. Ya rot, tania iko mapak dongo-dongo. Iko pak dongo-dongo kaya bunasa. Maginang ka bos. Nape solang. Uto saya dipepesan na dito gaga. Artus, so tak nu masulang. Oh, tak nu masulang. Ya ro apa benih panaliak kak makku. Artus. Tapi masulang na liak ko man bos. Pedih, iko masulang Artus. Ya roh HP simula jadi pulih pabere dek metoga pepeset naik bureng ni. HP layar sentuh sena. Canggih maku koi. Canggih na tu baik bos. Oh, Itu ay Artos. Masuk ko bola nu mita pena tahu eh. Ajak tu jengkirin nu paru tu su. Pardon. pokok na ya lauki sampai abuna sang kena runtu. Apa nak ko de runtu ya roh HP. Na tambah si sebo na uluku maku ya. Pangkan na sebo na sedi. Jadi mbala sapai. Oke bos. Jadi ipon ini radio na ya benas eh bos. Ajak Nartos. Mage bos. Pasti buru ama ko lolo radio na ko tu abuna sumbana. Oh. Ya naga bulan nak. Apa kita tulis sih? Rumah warna hijau depan panji. Panji. Oh, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sini Kika. Ya, Dek, jangan nih, Dek. Di sini maka sempat ada tetangga tak lihat Gina bilang siapa kita teman itu cowok ganteng Fitri. Bentar, Kika tunggu pada situ Kak. Benar? Ada nih Kak. Oh, jelasnya ada. Alhamdulillah. Iya Kak, ini ada dicari apa? Untung ada jika seandainya anda udah pakai itu. Di sana pas belokan dekat pasar. Jadi, Iya. kakak nak Udah saya pakai. cari-cari. Pokoknya ya harus dirut abuna. Apa nak ko de naru dirut abuna. Otomatis tak naru tahun dulu kita mati.
Bos, sekarang yang bulan. Oh iya. Jadi strategi kia. Cina langsung ke peleri mundri sepak dua aku tuh. Ya apa langsung ambak peleri mundri. Oke? Oke, Bos. Oh ya pegang nah, masih masukin dulu ini. Iya. Adek. Ada lagi pantun untuk kita. Apa? Uti-uti batu bata. Cantik tak di atas rata-rata. Bos. Injak. Nama dah ketemu sih. Itu ya Bu Nasi ya. Paling suka itu HP ku. Mana HP nu? HP ku ya tuh, ku runtuh na pompa si selek radio. Empat dong anggota aku. Palisui, apa nak kode yang palisui? Na boncor si mak ku lu. Keren mana Pak. Bos, tuh lu ini. Ada bos. Abu Nasi bebe. Bos, biar bos ini. Awas tuh lu nu. Ada tanah ko. Tunggu pembalasan Pak Bunda Ser. Bos. Tak sepi kak. Kakak sampai profesi ibu pak. Kapuk tuh aku tuh nain tahuin aku di nain ternyata pak. Lagi mulai sih. Tempat tuyul male bos. Iku paga sembarat tuh. Pau. Ini kagak tuyul. Dia nanya semi tuyul. Bentuk kalian rehapi kok dikir-dikiri. Aku lalu kemana? Bos. Berhati karo. Langsung kirim. Oh iya. Agak na lupa.